Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa'auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Topada syukur marajan lauri sesena puang Allahu Ta'ala, nareng kata na wereng disingang ya wewetuen atau pada engka sikipai memareng kali ngarion romalak bita manang makutoni ro salawat si bawa salama lauri pangulut na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareng kana tuntuk kirilino laturi aira nasabab patur si wapa masena sini sursurung malabikung kemana mareng kalinga. Insyaallah ya wewetue melok ka rampeng kilori di manang hakikin dari asenge sempajang. Na ya hakikin na sempajange telu apolenganna ya naritu lapalan na Allahu lapalan na Ahmad si bawa apoleng ancajingan na Nabi Adam. Naya hakikin na lapalan na Allahu dalam sempajang ia naritu alepu tetong lama mamulang rokok maduan na suju. Alepu tetong lama mamulang rokok lama maduan na suju hatudang. Alepu tetong ia naritu panesai sa arajan na Allah Ta'ala bicaran na makrifai. Narekot tetok imas sumpajang sarakang yaleta makkedasa nai Allah Ta'ala manesariya. Lama membulan rokok ya naritu panesse si pa arajan na Allah Ta'ala rilal bicaran na hakikie. Narekot rokok ki sarakang yaleta makkedasi pa arajan na Allah Ta'ala manesariya. Lama maduan na suju ya naritu panesai asam marajana Allah Ta'ala rilal bicaran na tarekai. Nareko suju ki sarakang yaleta makkada asam marajana Allah Ta'ala manasariya. Hatudang ya naritu panesai gau na Allah Ta'ala rilal bicaran na sariai. Nareko tudak ki sarakang yaleta makkedagau marajana Allah Ta'ala manasariya. Sini sursur malabikong kemanang ria masay. Naiyato si hakikin na sempajang epole rilapalan na Ahmad. Iya naritu alepu tetong han roko misuju dalat tudang. Naiya hakikin na sempajang polewer yak katarangan na Nabi Adam, ya naritu apit tetong angin rokok wais suju dalat tudang. Hakikin na tetonge apolen na pole riapie, na yakiatan ngay api biasa rita. Padai naritu api pat jenangang, wara api yare gapi malumpai. Hakikin na iya ro apia iya naritu si pa arajan na Allah Ta'ala. Na iya hakikin na rokoe apolen na pole rituriang inge. Na iya kiatannya angin masepunge. Pole mania, pole manorang. Pole aja, pole lau. Tania toy angin ya biasa mak berung-perunge. Hakikin na iya roangin iya naritu sipak mapatunru na Allah Ta'ala. Na iya hakikin na sujue
apolen na pole rituri waewe. Na iya kia tanie wai salo wai tasi yari gawe bujung. Hakikin na iya ro waewe iya naritu sipa akasingen na Allah Ta'ala. Na iya hakikin na tudange apolen na pole rituri tanai. Na iya kia tania itana biaseri ita. Padai naritu tanah makesi yari gatana litai. Hakikin na iya ro tanai sipa asokku kena Allah Ta'ala. Na iya to si panas tangengi tungke rokon na sempaja 5 wetue iya naritu sempaja subuh 2 rakang sempajan ne Nabi Adam. Sempajan loro patan rakang sempajan ne Nabi Ibrahim. Sempajan asar patan rakang sempajan ne Nabi Yunus. Sempajan mangaribi 3 rakang sempajan ne Nabi Isa. Sempajan Isa patan rakang sempajan ne Nabi Musa. Sini sursur malabik kung kemana maring kalinga. Rirampe sipai mengeriasengi papejepu makkedae. De nasokku papejeputan nariko de nari ajepu 2 pasalang. Iya naritu aga mula na bukang kay buang Allah Ta'ala. Aga to ancajingan na tawe. Na iya mula na bukang kay yari gana pancaji buang Allah Ta'ala iya naritu Nur Muhammad. Na iya Nur Muhammad apolen na manangi ancajingan na sinin na sewa-sewai. Makutoni ro nyawata apolen na poleri Nur Muhammad. Na iya tubuhe ri pancaji poleri akkatarangan na Nabi Adam. Iya naritu tanah, wae, angin, api. Na iya tanai wae angin si bawa api ripancaji wimutoi poleri Nur Muhammad. Jadi manestani makkedai hakikin na tubut tak si bawa nyawata boleh mana ngiri Nur Muhammad. Na idi na turiasan Nur Muhammad. Na iya Nur Muhammad Allah Ta'ala manessa. Narekori aja puni yewe agi rita rilanna alange rita Nur Muhammad mana nih. Nasabak ri pancaji wisinin na sewa-sewae boleh mana ngiri Nur Muhammad. Nama kuan na naro na engka adan na walia makkeda agi uwita buang mana nih. Nasabak si tongot-tongon na Nur Muhammad iya naritu tubun na Allah Ta'ala rilino. Na iya Nur Muhammad tanyai puang na iya kiasai. Sa patuang ngengiri sinin na sewa-sewai. Na iya puang sa nasai. Menengi de Nur Muhammad. Detto na turi pancaji wisuruga si bawa ranaka. Lino si bawa akhirat. Menengi de Nur Muhammad. Tetto tungkit pong Allah Ta'ala dik gagam majepui. Jadi si boleh-boleh tak sarah kengirial ngati makkeda. Idik naturiasan Nur Muhammad. Na iya Nur Muhammad. Nurullah manessa. Jadi tak pada cengi papejeputta. Yari gapahatta nasabak idik mutomma turiasan ngata. Idik mutoria seng Ruhul Kudus, idik mutoria seng Nurung, idik mutoria seng Muhammad, idik mutoria seng Allah. Naya Nurung asesat nai pong Allah Ta'ala, naya Muhammad asesipat nai pong Allah Ta'ala, naya sae nasipae de lain naritu. Sini sur malabikung kemana ria masai. Nareko engka de panama dece tapahan na iyawe ada papajepul pura urampe. Aku tanah ki yare gak guru ki. Riandre guru yawet dinge papahanga ki madeceng. Pekku gitarate na. Insya Allah. Engka mo patu andre guru sumpulologit majepuiwi yewe pahange. Sini sur malabik kung kemana ria masay.
tekual lupa itoi paleturki ada pura uang kalingai. Adan na tau manrapi ya dee nang kana malere tepat na. Riap pajepungan na laleng kamatenge. Ya naritu mamulan na ada makkedai. Narekok mate ka ajak lalo na muka puru baru su itu buku. Nasabat tempat ding itu bau yarga makebong. Mate ka de makebong lebih pariwatu tuaku. Maduanna ada makkedai narekok si jani watuku puraku mulemba takai ipai meke buruku narekok kamu pi bakke kural kalebong apan rak bawan ibu aja. Matalunda ada makkedai narekok mate ka nadek watu mulemba ka asal lerep bawan dari pokok utie. Bajak koele inareko engkamo pi bakkeku apan ria bawan ni asu. Mapana ada makkedai nareko mate ka pasuk ka rilego-lego mutongkok kak bakaweng nareko engka pole oni guttu yari galette wekka ciceng dek tona tugaga riawana bakawenge. Wallahu alam bisawab. Sini susur malabiku mamuare engke mana ria masiri Allah Ta'ala. Siku miro riolo ya wadinge upasilele kilori di manang. Mamuare makke gune risese engkata to pada mata penania to pada mappe jepu. Umilo dampo nariko engkata salangan na ada-adaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.